ke Bible Literary Subcommittee, jangka Platinum Jubilee Celebration Committee, Shillong Christian Children's Rally, kala Pynlong yaka variety program, haga shipauterik ubnai jemmang arajar arpusan, ha auditorium hall jangka Putmuri Presbyterian Higher Secondary School, kum shibenta ban rakhi, yaka jingdap inyaupusan snem ke SSC Rally. Ha kani ke program, lawan banyashim benta ki arpusan teli ki jingasang kena bat ki Junior CE Society ki banasor bat khapsor. La pinya yakani ka variety program, the chairperson jong ka committee, bat la police jang bat duai the Miss Chrissy Sotun, bat ki variety program ki long, ka Bible recitation with action, ka Bible scene enactment, ka Bible trivia, Bible pictorial identification, bat ka Bible crossword. Kania ka program kalalong ka baitanat bat syongkun shibon ha ka ba ki hep kena ki banado kartasan snem hadu khanru snem ki lawan banashim benta ha ki competition ki ba pair. Lei poi mi io benissimo noi appoggio per lì ci si è sbagliato ci si è finito mi dai del consiglio che noi e la applicare mi passando scimmicchiare la shoppa scacciare e capire io sono in giustiziamo poi mi dire e non posso fare questi software e questa Jesus veio logo, já encontrou a maneira, para trabalhar aqui, para conquistar uma maneira. E ele não foi isso, né? O passo de uma maneira, isso variety program that Bible recitation for competition for the Bible recitation with action. Lalu ready? Lagi short saja. Anda bisa saya bawa Yes. Tuan-tuan lagi kami pada sampai ke surah. Dengan siapa sudah tahu? Besok ini akan Go, 1, 2, 3. Reach up high, touch the ground. I will find, but that's alright. I'm not
Pandanganku, kulit
Shillong English School in my
mentala soto, sipai, to shimyo ye kolo, ayaka, na pinaksalari, kadai makakagme. Thank you.